Kugira ngo ireme ry'uburezi ndetse n'imitsindire y'abana ikomeze kugenda izamuka, hakenewe gufatanya kw'ababyeyi, abarimu ndetse n'ubuyobozi muri rusange, haba ubuyobozi bw'ikigo cyangwa se ubuyobozi bw'ibanze. Hari ubushakashatsi rero NESA yari imazemo iminsi, yagize gutya igatangaza ivuga yuko ivuga ibintu byinshi cyane bigenderwaho bigomba kwitabwaho kugira ngo nyine imitsindire y'abanyeshuri ikomeze kugenda izamuka. Ubushakashatsi rero bwakozwe hagamijwe gupima urwego rw'imyigire n'imyigishirize mu mashuri yo mu Rwanda, cyangwa se amashuri nyine hano dukoresha mu Rwanda, ubwo ni primaire secondaire yose. Ariko ahangaha byashingiwe cyane kuri primaire kubera yuko mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu bantu bakunda kuba bari muri education niho ibingibi byakoze, yuko ubushakashatsi bwerekanye ko rero abana 56% by'abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza batabasha gusobanukirwa neza ibyo basomye. Ubundi ibingibi baba babashije kubisoma ariko kubisobanukirwa bikanga neza. Ni mu gihe rero 15% gusa aribo bashobora gusobanukirwa ibyo baba basomye, ni ukuvuga ngo bagasoma ikintu maze bakanagisobanukirwa, cyaba kiri mu nteruro cyangwa se ijambo ukwaryo bakaba barisobanukirwa. Ibi rero ni bimwe mu byagaragajwe n'ubushakashatsi ku rwego rw'imyigire n'imyigishirize mu mashuri yo mu Rwanda 2025. Niho ubushakashatsi bwakozwe bwamuritswe muri Kamena 2026, nyuma yo gukorwa rero muri Gicurasi 2025. Ibingibi rero bije nyuma yuko ku munsi wa kane, ubwo ni ku munsi wa kane ejo bundi rwose ku wa kane ku itariki 20 nibwo ibizamini bya primaire ndetse n'ibya secondaire bigomba gusohoka. Ubwo turavuga tronc commun, ntago tuvuga elevo, bigomba gusohoka ubundi abana bose bakaba bamenya ibyo bakoze. Rero mu rwego rwo gukomeza kugenda hitabwaho uburezi, imitsindire y'abanyeshuri ikagenda izamuka ndetse inyigishirizo ikagenda izamuka, NESA yatanze umurongo ngenderwaho ukurikije ubu bushakashatsi bwakozwe. Ubushakashatsi rero bwakozwe n'ikigo gishinzwe ibizamini bya leta NESA ndetse n'ubugenzuzi, ni gishinzwe ibizamini ndetse n'ubugenzuzi, bwamuritswe rero muri Kanama nyuma yo gukorwa muri Gicurasi 2025. Bwerekanye yuko abanyeshuri bo bwakorewe ku banyeshuri mu mashuri angana na 592 yo mu turere twose. Ubwo ni abanyeshuri bangana n'ibihumbi 22,950. Nibwo bushakashatsi bwakozwe kuri abo banyeshuri bose. Rero bwapimye ubumenyi bw'abanyeshuri mu masomo arimo Ikinyarwanda, Icyongereza, imibare ndetse na siyanse muri rusange. Ubu rero bwagaragaje yuko rero abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, dore yuko ariho bwabereye, 49% bashobora gusoma amagambo nibura 35 y'Ikinyarwanda mu munota umwe gusa, mu gihe 71% bashoboye kuyasoma ari mu nteruro cyangwa se ari yonyine barabishoboye cyane, ariko 56% bonyine akaba aribo bashobora gusobanukirwa n'ibyasomwe. Ubushakashatsi rero kandi bwerekanye ko rero abanyeshuri bageragejwe mu bipimo bigiye bitandukanye bisabwa, bagejeje ibipimo bisabwa 63% abanza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ariho byagejeje, naho 68% mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bari kuri ikigero cya 57%. Ubwo ngubwo mu bigero bifatika byapimwe, ikigero cya 63% mu wa gatatu abazi gusoma neza mu gihugu, ariko nubwo batabasha kubisobanukirwa bagera kuri 68%. Tukubwire yuko igipimo ngenderwaho ari 63%, ariko basanze rwose abazi gusoma bakirengeje. Ni mu gihe rero iyo bagendeye mu bipimo bigenderwaho mu gupima abanyeshuri biteguye kuzakora icya leta neza, basanze bikiri hasi cyane, kuko mu wa gatandatu basanze abagejeje ibipimo bashobora gukora icya leta neza bakagitsinda bari hasi, bari kuri 57.5% mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye. Mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, mu mwaka wa gatandatu bari kuri 68.7%. Mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bari
bari kuri 68 ariko mu wa gatatu ho baracyari hasi cyane, akaba rero ari ibintu byo kongerwamo ingufu zikomeye cyane. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi rero byongeye kugaragaza ko rero ikibazo cy'imyigire kidashobora gukemurwa no kwigisha amasomo gusa, ahubwo ko hakenewe no kwita ku buryo umwana yigamo, uburyo umwana yiyumvamo ndetse n'imibanire ye n'abandi banyeshuri. Ni ukuvuga yuko umwana agomba kwiga neza ari comfortable, ishuri ritarimo abanyeshuri benshi, umwana afite ibikoresho byose byuzuye, noneho akagerera ku ishuri igihe ibyo ngibyo biba bihagije, noneho ukongeraho uburyo umwana yiyumva mu bijyanye n'amarangamutima. Ese ishuri ararikunze, yakunze kwiga iki? Ese ashyigikiwe n'ababyeyi n'abarimu ndetse n'abandi bose bari around yiwe, n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hakakurikiraho imibanire yiwe n'abandi bana. Ese uyu mwana abanye neza n'abandi bana cyangwa se ni nyamwigendaho? Ibi ngibi nabyo ni ibintu bigomba kurebwaho cyane. Ibi rero byagaragariye no mu gikorwa cy'ibyumweru bigera kuri 2, ubwo ni ku itariki 15 Kanama 2026 muri Tubafashe Academy School mu karere ka Rwamagana, aho rero abarezi, abana ndetse n'ababyeyi bahuriye hamwe mu bikorwa byibanze ku myigire, ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire myiza umunyeshuri agomba kuba afitanye n'abandi bana, kugira ngo umwana ajye yabasha kuba yakwiga neza, kubera yuko umwana utari kwiyumva neza, umwana uri gutekereza nabi, nawe naho yahera akora imibare, naho yahera asoma icyongereza n'ikinyarwanda, ahubwo uyu mwana agomba kuba yiyumva neza, agomba kuba afite imitekerereze myiza, ubuzima bwiza ndetse n'ibyo akora muri rusange abikunda. Ugire ibihe byiza.